kad smo bili osnovna. Ja se sjećam. Znači, Jebote ti to. Ko je imao ovu stolicu? Jesi li kad uzimao dnevnik, onaj, kako se zove dnevnik? I prepravljao ocjene? Nisam, ali sam uzimao da gledam zapise. Znaš kako ti je kod nas bilo? Dnevnik ti je u osnovnu školu ostaje s odjeljenjem, imali smo svoju učionicu, a profesor se mijenja i dnevnik ostaje kod nas za vrijeme malog odmora. I tipa dođe profesor, mi budemo pogani na čas i on ti kaže, aha, Bojović, sad ćeš dobiješ zapis. I stavi ti sa desne strane, Bojović se ponaša neprikladno na času. I on jedva, ako je, to sam radio. Kuku, ovo će neko da klipuje, bio sam na televiziju prije 10 dana, vani mi najbali smo. Ovo je mene da izađe. Slušaj, nema veze, dobro je. Znaš šta sam uradio jednom? Dobijem ti zapis, ali dobijem olovkom. Nije mi napisala hemijskom. Ja, brate, meni jednom profesor biologije zlatnom hemijskom zaključio keca, kad mu nisam jebao matije. Ovo jebote ću zlatnom. Zlatnom, zamisli da pilama. Kod nas je bilo profesor kad ti dava crvenom, to je kraj. I meni ti jednom, brate, da profesorica, ne znam iz čega je bila, profesor, posvađao se ja s profesorom iz istorije i da mi zapis olovkom, a ja glup, kod on neće reći razrednoj mojoj, samo da znaš, Bojović se ponašao loše, evo mu zapis. No, ostao nama dnevnik za mali odmor, ja gumicu, obriš, još nisam samo sebe, nego tipa nas 3-4 je dobilo zapis. I ja ti uzmem gumicu, obrišem sve to, dolazi sljedeći čas kod razredne, ne odmah, nego tipa posle 2-3 časa. Ulazi razredna u učionicu, kaže, šta je tad bilo? Bojović, Marojević, Tošković, aj ustani pred tablu. Prvo, ajde odgovaraš. I pitate namjerno pitanja koja ti ne znaš, koja ne znaš odgovore. I, dobro, evo ti sad loša ocjena, veli, aj sad mi reci šta se desilo na času istorije. I mi se dogovorili odljenje, pravimo se ludi, kao, makli smo zapis, vi svi čutite, nije nas zapisao, zamisli. A to ti je, brate, kad si ti dijete pa razmišljaš kao, neće reći profesor, jer ne znaš ništa. Ja, kao I, brate, ona veli, šta se desilo na čas istorije, ja rako ništa. Veli, Marović, šta se desilo? On veli, ništa. Ovoga trećeg veli, ništa. Ustaje ovako. Ali vas da je bilo špijuna nekih odljenja. Ustaje ovako i javlja se neka djevojčica tamo, lunja neka iz 10. klupe. Profesorice, oni su bili bezobrazni pa su dobili zapis. Ja, uvijek je takvi bilo, zapis. I ona, brate... A šta ti je bolje bilo, srednja ili osnovna? Pa meni srednja, brate. Osnovna, mnogo si glup u osnovnom. Svi su pičke u osnovnoj. Zato što nisu formirani. Zaljubiš ti... Ja, ali jebo majko, evo danas gledamo, znači vam tamo, evo što pričamo o školi, sve, ja vi čitam komentare, brate, ljudi pišu, valja u školu, a vi ne kontate ljudi, da su to najljepša doba, znaš šta bi ja dao da se vratim, makar 10 dana, brate, napravim to. Da, ne bih volio za uvijek, ali 10 dana, brate, znaš kad dođeš u školu, brate, klinci ne kapiraju da kad završiš srednju, ako ne upišeš fakultet, ti od prvog dana kad završiš srednju moraš da razmišljaš o parama. Jer od čega ćeš živi jebo mamu, jel? Da. Ko je nastavio na fakultet, njemu su i dalje briga. A znaš koliko je lijepo meni bilo, brate, sjećam se, mali kidar, 12-13 godina, završim sve obaveze, petak u 11, posle 4. časa kući, ja 3 dana igram samp, ne gasim kompjuter. Osnovna škola i srednja škola je samp. Bilo. Čim sam narastao, odmah GTA 5. Pa viš, i novim generacijama je to što smo mi imali u sampu donio GTA 5. A novim generacijama, ono što je nama samp, njima je sad GTA 5, bukvalno. Da, i to napredni, brate, mi tad nismo imali ni voice chat, ni ništa, kuca si poruke. Ali ne mogu vjerovat, evo sad, ja ne mogu vjerovat da je meni to toliko bilo zabavno, da nije bilo tad voice chata, a pišeš, kako, ne mogu sad zamisliti. Pa to mi je sad nejasno, ali... ne mogu sad zamisliti taj roleplay, kako? Ali znaš šta skontaš, brate, da istih tih godina kad smo mi igrali samp, nije bilo Androida, nego smo muziku slušali na MP3. Razumiješ? Znači sve je bilo u skladu s mogućnostima. Jebote, Eminem Akon Smegder prebacivo preko infa crveno. Pa sjećaš se i dođeš u školu, ko donese to, taj je, ol mi dati jednu slušalicu da slušam na odbor. To je kod nas bilo tako. To je, brate... Jebo, majko. Ali sad, brate, te slušalce sa kablovima, to je najbolje ikad. Evo i, brate, bez jebancije. Evo ih imamo ovdje. Znaš koliko sam ja pogubio slušalica za mobitel, ovi bežični? Jebo, majko, znači...
Ja mislim da sam 15. Da sam kupio, svaki mjesec kupim, pa jebo majk, pogubi se. Ja sam ili izgubim jednu slušalcu, ili drugu, ili izgubim onu kutiju za punjač. Ne možeš ti to paziti, brate, to je previše sitno da bi ti to mogao da paziš, realno.